I 10 ljudi, dobro došli još jednu epizodu Gaming TV, sa vama su večeras ja, Darko i Dejan. 10 ljudi. Večeras nastavljamo sa Pro Evolution Soccer 2013, znači prošlu smo utakmicu pobjedili sa Hrvatskom, igrali smo protiv, nemam pojma koga. Paname, mislim. Nije Slovačka, protiv Maroka i pobjedili smo 2-1. Večeras igramo protiv Slovačke i ljudi idemo mi odmah da se bacimo na meč. Krećemo mi ljudi sa utakmicu. Lopta je naša na početku, Mandžukić ovdje izvodi neka... Zaletio se malo previše. Eno, sad je offside. Nije. Ne mogu da vjerujem. Šutao je. Rakitić. Ljudino. Rakitić je bot i on je promašio. On su u napadu. Slovačka neće... Offside. Alo! Sudio. Ajde srna da Bog da te ubli. Dodaj mu sad tu. Ne, Darko, dragi, šta ti radiš? Ljudi, hvala vam na 45 cuba imamo za mjesec dana. Nije tu neka brojka, ali... Nije neka brojka, ali opet dobre. Ajmo sad probat dat go. Nije offside. Offside, jeste. Joj. Ajde. Kok! Bravo. Bravo. Ajde sad. No dodajem prije offside-a, ne sad. Dodajem tamo, vidi tamo. Vidio. Pa što? Mandžukić žuti! Jelavić! Kako je Mandžukić mogao dobro žuti, nije mi jasno. Ma deo uklizao, samo sam mu uklizao s leđa, on žuti dobro. E pa Mandžukić sad treba dat gol. Ho! Motherfuckers! Ajde sad gol, mora bi gol. Dodaj mu. Ajde Peršiću, aj Mandžo. Mandžo! Ja nisam vidio gluplji šut u životu. Ajmo, idemo. Jebem ti djecu. Čeo, droj, šta ti radiš? Slime. Go, Vasilij. Pruž mu sad dole. Ljudi, NBA, znači ćemo da snimamo možda... Jebem ti pleme. Ajde, Hukalun, da Bog da ti oči. I evo ga, sad je kraj prvog poluvremena i u drugom poluvremenu ću ja da igram, a Darko će da gleda. Kako ja ne znam igrat, znači ja PES, FIFA i tako to ne znam igrat uopšte. Nakon ovaj penale znam braniti to. Za penale je stručnjak, ajmo idemo Jelaviću. Ali ovako da igram ne znam, pa sad ću onda idemo kakav sam. Kako ćete dokazati, ali čela ti moraš sad dat gol, inače smo izgubili utakmicu. Namjesti se, ma ne driblat, namjesti se. Ti pleme! Idemo mi ljudi na drugo poluvrijeme. Idemo mi sa drugim poluvremenom. Lopta je kod njih što je... Mandžukić odmah napada, ali izbacuju kako ništa. Mandžukić je bot. Idemo! Ide Mandžukić, ljudovi moji. Ajde! Ma kome? Idemo Peršić, probaj. Korner. Ja ne mogu da vjerujem ljudi da ovo nije korner. Ja sam rekao da sam ja bot. Ajde Jelaviću, sivi tiću. Sviraj nam faul ljudno. Modriću, šta ti ne presjecaš? Loptu ima Slovačka u napadu je, ali gdje će oni... Čudo nije svirao faul. Ne mijenja se rezultat, izgleda da ćemo 0-0 popušt. Mislim, nećemo popušt, ali ćemo... Bože. Idemo ljudi dalje. Ljudi, znači, uskoro ćemo vjerovatno snimati NBA 2013 NBA. Lajkujte ovaj klip ako želite tu igricu da snimamo. Vjerovatno ćemo igrat utroje, znači 3 vs 3. Košarka, znači NBA. Mandžukić! Šanse za gol! Bože! Ljudi, promašli. Ovo sam propula, znači ovo, ljudi nije ni zašto. Ovo ode Bogu iza nogu. Ja rekao sam da sam bot. Znači, bože. Ja se sad isplaka, bože ti. Ništa, nemoj da dao gol, ba. Alo, hej, lomi noge. Dobre. Wow. Idemo da damo gol, ali nećemo uspjeti naravno. Šteta što nema Danijela ovdje da pokaže on svoje nevještine, ali ajde.
Kraj utakmice, ljudi, 0:0 Hrvatska, Slovačka. Pogledajte vi, mi moramo držati jedan drugo mikrofon, ovako da se bolje čujemo. Znači ljudi, samo malo. Vidite vi ovo slovo A, kako ono ovdje uljubljeno, nije ni za šta buke. Ja sam to morao šutnut prelako. Znači ljudi, to bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo. Ljudi, znači, uskoro idu NBA, Minecraft i ta sranja. Znači, ljudi, do sljedećeg klipa od Gaming TV-a, pozdrav, šteta što nije Daniel tu da, bože, razumiješ, znači,